nehal. Očitno mu je spet dala piškote. Ti sploh ne veš, to ni bilo prvič. Njo plačuje, da nama pospravlja, ne pa da psa hrani s tistimi svojimi piškoti. Denar vzame, gremo po denarju, a ne bomo. Pridem. Ej, to je moj dar. Kaj si ga hotel pospraviti ali kaj? Pozabil ste ga pospraviti. Kva pospraviti? Kako? Ja, pač je izgledal tako, a ne? Kaj je izgledal tako? Kako je izgledal? Povej mi, razlož mi to. Razlož mi. Pač, glede na to, kako izgledaš, pa kako si oblečen, se pač mislim na to, da... Kaj? Kako sem oblečen? Razlož mi, kako sem oblečen? Očitno so se narobe razumela, no? Kako sem se pa razumela? Ja. Razlož mi. Jaz sem se obrnil za tabo, zdaj me pa kle obtožuješ, da sem kaj? Kaj točen? Ne razumem. Razlož mi. Vse dobro izgledaš, urejena si pa vse. Ampak na nekaj pa pozabiš. Tudi jaz sem svoj ponos.